motho sa tsena o qala kae ha o retirement. Amen. Hore be o teng ka jeno ke kopa o pheta mantswe ke a buang ka mehla. Hore be o teng o dutse mono mo o dutseng teng o seng ha ka jeno o tseba kapa o sa tsebe. Ho na le report e kwatisitseng le ho tshosa diabolosi. Report eo madimona a itseng o re hlotse motho eo. Amen. Ke re be o teng tsatsing le ho na le report eo madimona a disiki a mafu a mokgathala a ho kweneya kaofela ha ona a fihlile a fana ka report e tshwanang. O ntsa re hlotse. Ene ke kopa ho etsetsa molaetsa mademona ao ha le so bone letho ke hona sa tlo re baballa le bophelong bona. Ke kopa ho etsetsa molaetsa mademona ao hore ya leng ka ho rona o moholo feta ya lefatsheng. Ana a disiki ona a mafu le ona ke kopa ho etsetsa molaetsa o wa ntsa o tseba fela a iphapanyeditse ona. Ke a hopotsa ka jeno re fodisitswe ka maketetso a Morena Jesu. Ana a ho hloleha, ana re retsuri o feile o hlolehe. Ke kopa le ona ke a fe molaetsa o a lebetseng ke a hopotse hore re ka etsa tsohle ka Kreste ya re fang matla. Ana rometswe hore kwalla menyako hore re emetlekele re se ra feta. Ke a etsetsa molaetsa hore o itse ntata rona ha ke butsi ha ho ya ka kwala. Ana a mahlomola le maswabi ke kopa ho etsetsa molaetsa o ntsa a tseba fela a itebatsa. Ke a fa molaetsa o reng wa rona Morena o itse ke le siela kgotso ha ke le fe ka moo lefatshe ke le fang ka teng. Ana rometse hore a o sitise ho tla kerekeng. Ke kopa ho etsetsa molaetsa wa boithoriso ba ngwana bo rona Dafita o re ke ile ka thaba ha ba re ho nna ha re yeng ka tlung ya Jehova. Ana rometse hore a o bontshe hore kgale o tla kerekeng Sontaha le Sontaha ha ona ntho o e fumanang. Le ona ke kopa wa hopotsa molaetsa wa moholwane wa rona hore letsatsi le leng le qetwang mabaleng a Jehova le fetisa matsatsi a sekete a qetwang dibakeng tse ding. Ana rometse hore a o qobele rongale hobane mabaka ke yana ha ba o dumedise kerekeng ha ba o tsotelle le yena bishopo eno a ko bone ha kereke e tswa ha ona le mohlatlang ho wena fihla re dumela mpotswe kerekeng mono. Le ona ke a fa molaetsa wa moholwane wa rona hore ha re o tlohela Jesu re a humana hobane ke wena o nang le mantswe a bophelo. Amen. Ana a reng shaba ntwa tse sa le kopana le tsona ka nnete hore ka go tiiseditse ha ona ntho e lokang. Ona ke a jwetsa pine re qapetsweng ke motho a Senyesemane a re I have decided to follow Jesus.
I have decided. Se ke entse qeto. Hallelujah. Hallelujah. Ana rumetse bile a sa rumela bile ho itlisitse Satane ka boyena hobane Bibele re ke mmolai. Yana tlile re o tlo qetella a o tlose le yena ke mo fa molaetsa hore morena wa rona hore nna ke tlile hore le be le bophelo le bo bone ka o fetisisa. Ana rumetswe ka file e tletseng di-probleme tsa hao kaofela hore wa rapela fela bona ho tjenana o di bone ntho tseno. Ha o keta ho di bona ke a o gopola mantswe a ntate moapostola o re ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kriste. O re ha se tsietsi, ha se tlala, ha se tlhobolo, ha se lerumo, a ba re ka hodima ka e reng amen. O re ha se tsietsi, ha se tlala, se tlhobolo, a ba sheba ntho tsena bona hore ke tsena di mo, a ba re ntho se ho jane di tseba hore na ka puo ya motseng kwana re khaene jwang, re khaene jwang. Amen. Gune re khaene yo ha o ntso di paka ntho tse go shebile mo no ntso di paka re ipinela pina re dira ke di shaba mahlo ke tsaya di tears go bane re di tsaya ke o latela gona re khaene jwang. Re khaene wa o qeta o di paka re emela morago hanyana. Wena no di paka mopaki re khaene hela a go le tsapela re nna ke khaene a go bula se re nna ke khaene ntho tsena tsona di teng ke a tseba di teng mpagale boleme ya ka ke hore na ke khaene fe ke khaene. Hallelujah. Ke khaene ntseji ha o ntso paka mo bona ga ji ha o qetile ho paka o re ke qetile re khaene re ke re khaene ona tshware se le metsi ana le kae tlo leng khotse ding hape tsena e ke tsa metsi ke khaene bothata ba ka ke khaene ke khaene ha o keta ho eketsa tlo ringame khaene probleme ya rona ke rona re khaene ba bang ba rona mona le ba o tswang ba o makaletse ke go boso ba ke sa fela hore batho ba modimo ska itshwenyang ke khaene tjena hao o go ibile bana le puonyana engwe ena ke ya bomme hao mma wena bo so hore mma wena ke khaene ringame potsa Shadrach, Meshach and Abednego ha o so be so mollo mane ho tleka ba batla fumana ba le tsietsi ke a ba re Shadrach ka re bana gona re khaene ba tloeleng ba bese re khaene. Amen. Ha qetile ho paka
ke a mokgwa wa rona o hlaha a tsa go itse khona mokgwa ha o tlo hlaha ke khona mokgwa ha o tlo hlaha amen e tsa ba ketile le ena ketile o shimo ke ha ahle Hoche, huduma tsona, re hlola ka ya re ratile. Huduma disappointment, huduma fear, huduma failure, huduma sickness, re kaini hlola. Ata kutlile ka ke na ditseletse se di batla di utlwela go dunya hona le ba isatla mona ke ba tsile ba bona wa re kai ne shebala ye kai ya wa hae re ngameno re kai ne o tswa mahala re kai le sapele re ke kai jwalo amen le tseba mothelo wa Johane 5 ke le ntho o na le ditseng la bedside ho na le ntho nda tera moshabe batho ba la bibele ha ba e bone ntho e Johane 5 e bua ntho se go lonta se molaetsa ha le kala bua se molaetsa go diona wa pele kwa na ke tla le mo e ne le thego e ne feletse jalo na ke second dose amen bona Johane 5 bu ngel go ndati hona le ntho batho ba sa e bone mo Johane 5 a go ke ba le a se thegong ga Johane 5 ke go a tsaya ka mbana le motho a le mo se fela ha ke le tseleng ke tla ka go le nka mona tse ke tate modimo ne ke go bana ka motho a le mo feleng ka mo thusa ntse sile ke tla re tang go just one Johane 5 mo re ba le why ha de tshare mo pele he ha tshare mo pele o se bebele o thususumediswe ke moya o halalela ha o tlana ha ona le ntse mo swinka ra bebele go eketsa verse ntse le inspired le anctionized le anointed ntse le amen ho thwe ka mogatseng ke kopa o jwetsa motho e montsatsing ka mogatseng e ntse a tamela ke go tlo phela ka mogantho tseo hela o tlo phela ka mogantho tseo bona di tshisa di abata di buima o tlo phela ka mogatsona ka mogatseng go betse bona le motla o tlo hetla ga utlwana hona le motla o tlo hetla o mo bina se fela o re antije sona ntsampo ba hona le ka mogatseng sela pele ka yona ni Jesu a nyolokela Jerusalem go betse ho tswe ka mogatseng wa ba Jesu wa nyolo go molelle ka mogatseng Jesu ntlonyolo ke go tlonyolo wa bona na ntse go ke go buima ga tse mo e paona o bohloko ska ba tshowa o tlonyolowa ai le tsala tse hare ke go tlano jale ke tatabi Jerusalem munyako ngwading le bitsang Bethesda bona o se ka o bona bothata go tsietsi ya Satan nkile ka rra molaetsa galoreng go ja Satan wa eletswa thata ba ya nke dikeletso wa bona ja Satan wa eletswa nane ke tla mo eletsa hore ha o hlaisetsa bothata a ska bo fa lebitso
ke kopa be bang le ka kopana le yena le mo jwetse ke re a ska fa bothata le bitso hobane the moment a bo fa lebitso o sa boetsa bokene ka tlasa lebitso la Jesu hobane le dire Jesu ke lebitso le ka hodimo mabitso jwale ala fa lebitso a re ke siki ya methapo ya phallo ya madi ya AIDS ya COVID ha kala e fa lebitso fela se le kena ka tlasa lebitso la monga hao bothata ba bona ke a le tshalena ba le fa lebitso ho ja ba le tloela e le letsa jwale hohle mo ona le lebitso Jesu o isala ha ile o kamela ke ha Jesu a ya Bethsaida a isala hae o ba le ka hodima mabitso ohle tsela pele jwale hona mohe ke nqeng hape mo Satana ba isang ha fihla hona teng hona le ntho ene ke batlang ho iutlwetsa sile ho thwe mo ho ne ho sekame batho amen ka Sesotho sena sa Yesu na ba Yesu ke rata ho rara ka Sesotho amen ke nnete le ba ka nna ka la hore ka Sesotho ba di sona fela se ke se sebang na di tsela Sesotho fela tsena tse di a di sokola Sesotho o tlo Sesotho ke a se tseba le ha ke loga ka Sesotho na la ke loga fela ke ka Sesotho amen jwale ka Sesotho ha o thwe motho kapa palo kapa ntho le engwe fela ha o thwe e sekame o tswe ha yawa batho ba mo ba bangata ba ho thwe ba ne ba sekame fela ke ntena dino ya nang le 38 years ka o na sekame fela ha o thwe nka diphato o tsamaya motho a nang le 38 ke a ja ga materaso ba nona sekame. Can I tell somebody this morning? O tsompa o sekame fela di tšheleteng mo ba ntema go tsamaya mo tsao o sekame at sante ma go tsamaya na sa go se bona ile ke nana o tshwara di bitsi tsa motlakase ke bona ntse di tsama hela o sekame fela amen ko ba le bana ba lona le ba jwetsa ntsare mme ke batla dilo di ditso mo so ngwana ka ntse ke sekame fela haebe terminology ya rona ke sekame amen o totona bana ba sekame ba ene ke a le mong fela la tseba o sekame ke a tsama the rest ba sala ba sekame ke go ba sebisa le Sesotho sa sekamoloha ke sekamoloha musika mulusa le teng ai amen hai batho mo di matse ba go tsela ka ga ne o batla go feta mo Hallelujah. Okay, mo le mongwe bana ba batlang thego ke bona le ba batlang thego amen ka mfonya le ha rapela hantle ka mfo e re ke thuse mo ka mfo ba ba ka he amen a re ne ka motho le bukeng ya mareka hallelujah anke ke le botsa bo mmele bontate ko tsa se ke re bue nnete fela ntate modimo fela ke re bue nnete fela na ka nnete bo mmele bontate hona le a bilaela gore modimo a ka mpilela monya ka re galo la pile a bete
ha se kwa amen se petse tsa ke re na perele teng go go fa mpulele ke amen tate ke kae chintate masimo a jofa le makana kana na go kana tsena ke kae simo a jofa le go tletse amen go gale le Washington ya ka mo jofa a ga mo amen ha re mo kenya mareka jale re mamele molaetsa o ko ngotseng Facebook ke se ke tlo bua ka mantswe a reng ke ne ke sa lebella kapa ne ke sa nahane gore nka hlaelwa ke ntho e tjena Mareka 11 re ka letmane ya 12 ya ka ho sasane ha ba etsa Bethania ala a bonela hole sefate sa feiye se nang le mahlaku a ya ka hore bohloko a ka fihlela ho sona empa ha fihla ho sona a se ke a fumana letho ha e se mahlaku fela hobane e ne e se nako ya difeiye a bua a ho sona ho kala jwale ho se be motho ya sa tla hlola a ile tholwana tsa hao le ka ho sa feleng mme ba motho ba hae ba utlwa ha re kwane mahloro na ntate mahodimo this is your word you do things through your word you heal through your word you deliver through your word you manifest your glory through your word to kopa le kajeno ke molomo wa motho o tlo bua dikateng tsa hao a go re etsetse jwalo ka lebitso la Morena Jesu amen ha re duleng fatshe a ke le ntumelleng ka metsotso e seng le kaenyana re ke re bope scenario kapa re ke re bope taba ena hoduma molaetsa o reng ke ne ke sa lebella kapa ne ke sa nahane hore ke tla hlahelwa ke ntho e tjena na e re amen temanena e re ka ho sasane Morena Jesu a tshwarwa ke tlala a lapa ya le ha lapile ha sheba pele mola a bona sefate sa feiga sena le mahlaku a matle a matala a etsa ntho eo le rona re etsang bophelo bona le ntho ena ka hara bona ya hore ha o le tsietsing ha o le bothateng ba mofuta ofe kapa ofe ho na le kae pele mona mo bonang e ka thuso e ka hlati a ko re bua moruti makutsa te kopa na le ka ntumella re ka jeno fela le a ntshepa le a tseba ke rera mehle le ka ntumella re ka jeno fela nke ke bue jalo ka ke qala le kopana le lona ha re tsebane ho ha amen ban hangata ha o re raka ra batho ba o tsebang le ha modimo o semelela ta ke mongwe la ka kokane yena maobane ke re ka ntsha le bua ya go pasa tsile la dikukele ka kala no kopana le lona ke bophelo jalo ka o Morena Jesu mona fela ha e re ha a lapile e be o bona sefate pele mola
bophelo bo jwalo ha o na le tsietsi, o na le bothata, o na le problem, ho na le thusonyane o e bonang mane. Amen. Ha o so bone ha o na le tlhoko, ha o na le tlhoko ya molekane, ko se hlele tlhoko ka mo serious. Amen. I can't dumelana re ka jeno ke bue tlo ka I'm a guest speaker. Amen. Ke a tsa ba guest speaker ke ke nsinga ka so ko pa di Twitter ka ke guest speaker. Ha o so bona kana ko ngwe ha o na le tlhoko ya molekane. E le ha o sheba go lenyana mola ka ga lenyalo, go le man ka ga lenyalo, o bo bona hantle re ka nnete le ha o ka thwe type ya ka motho wa ditoro tsaka, motho nka ya mpile le ene la ha le go le mole ka nnete ke le wa matsoano. Ha o so bone batho ba batjha, ha o so bone le motho e motjha, e re ha o na le tlhoko, e re ha o sheba pele mola o bona lelapa la Gareteng, o bo bona hantle re ka nnete batswadi ba neng ba ka nthusa go ntšhanela go ya ditorong tsaka ke bane. Ko ha sore ke re batswadi, ha sore ke re ke mpa ke re ho le ma. Amen. Ha o so bone bophelong o sa sebetse o sokola tje, e re ha o sheba office, o sheba motho wa ka office ka moo, o bo bona gore kore office ene ka rarolla mathata a ka ke deske anjelo o ditse motho ka phoso e kare ko tša sore ke fela. Amen. No gona re le baruti ha re ka rata bua nnete, ho na nako eo ha ntse o strikela le modimo, o strikela le melaetsa, o strikela le di-fasting le dithapelo, e ka ha o sheba phuthego ye nngwe o e shebela mola go bona le ntho e reng moneng ka excela ko go latela dineo tseo ke di fuweng. Go te Jesu ha a tswa a bonela hole sefate se setle sa feiye. Amen. E re ke tibe hanyane he ka pula ya teng, e re go deeper, man of God. Can I go deeper? Can I go deeper? Ha o so bone o phulusitswe, o rata modimo, o tshepa modimo, o dumela modimo, e re ha o le tsietsing, ha o sheba pejana mane o bo bona gore ntwela yona la e lore Bibele ya e hana, la e lore bo modimo bo ya e hana fela ntwela njane ka nsa ka fogong ya ko le jare bothata ba ka go se ke itlamme ka pholoso le Jesu. Jale le bathana ba ntseba ha ba ka mpona mangwe le tlo ba ditaba fela kere motho ha le bothateng, hangata motho ha le bothateng ho na le thusonyana yeo a e bonang. Re na le batho ka jeno ba tlotse lesaka la pholoso goba nona bona e ka thusonyana e teng ma. Re na le batho ka jeno ba rekisitse meya ya bona goba nona bona e ka thuso e mane.
batho ka jeno ba nonyeditse ba robile malapa a bona hobane na bona e ka thuso. Re na le batjha ka jeno o sentse dikamano tsa le batswadi ba hae a ba ntho e nngwe le nngwe ka tlung hobane ona bona e ka thuso ya hae imane. Ke na le molaetsa o kileng ka o rera o reng thuso e turu. Thuso e turu. Hoje Jesu ha sobre ke tlala ke ha bona hore hona le sefate se ka nthusa. Amen. Botsabatjha hona le hore ha o le ka ratsietsi go bona hore hona le boyfriend e ka nthusa. Amen. Le rona re le baruti re ema pulpiting wa tseba o eme pulpiting le a batho ba sa bone o bo o eme pulpiting ka morao ka mola di gapa tse ntseng di re tsuru o lela modimo e re ha o so re ra bona ha o so qamaka kwana le kwana ba re ka ba o so qamaka bona a tso qamaka rona e ka ba modimo o tla arabela neng e ka ba modimo o tla utlwa neng wa tseba o sokola o rere e re ha o so sokola jwalo wa bo bona re ka mora bebelena ha bona thuso ka mora ho khumama ha bona thuso wa bona kai thuso e teng ke mo bona mo fela ke le kuluna ba mme le bontate ha fela thuso e le bole ha se ya hao ke ya peta ke le ha fela e ba thuso yeo e batlang yeo tlosa mo teng ha se yona motho ha e ba fela thuso e batlang yo o sa lerato la batsadi ba hao moputso o mamela ha e ba fela thuso e batlang yo o sa fellowshiping ya mo humanelang teng ka modimo ha e ba fela thuso yo tsola pulpiting e re wela tebole ha se yona asio thuso ya modimo ya Jehova we bose a gare ha alla ngwana nyorue metsi a Abraham a fedile bohobe ba Abraham bo fedile ha a gare a ntse alla le ngwana alla thuso ya modimo e tsenana ya modimo thuso go fa aterese bona ba mola fase mo mola fase right ka se go right ka se African se scrive. Amen. Thuso ya modimo pele e tla go tla lentswe la modimo pele. God speaks before he helps you. Thuso e tla modimo a sa bua ha se yona. Alleluia. Le haeba batho ba ya e buella ha fela e sena voice ya modimo ka hare a se yona. Ha gare a nsalla ngwana a nyorue bile bona ka ngwana wa shwa ke ha modimo a bua a re mosadi lela bona ka bua fe o ha o tlwele gare hanyane ge bo se meana na kulelwa ke ngwana o mo setse mo ga o tsaya ya so mo ga ta fita o go tlele botho ka ba Jesu ntsa itsamaya ya so mo ga ta fita ya ba Jesu ntsa itsamaya o tsela ntwense go mme wa ska gutla ona batla fela Jesu a bua bana ha ka bua fe ha ka go jwetse tloela ntho tsena tsontso di rapelle mo kope re a bue fela. Amen. Ke re ke ntsa poloso tsa gale me a topolo tla o pula ne re na le go ka se ka re wa lena bua morena Jesu bua lena
Lena buale o se ka no ko wa e no jwalo ye mong wa bo mmeka kerekeng tsatsing lona leno maobane bosiu monna o mo duetsitse a re ha o ka nna ya le modimonyana no ha o ke a o tibela o tsebe ye mong ha nsa bua jwalo go seng o tlile a sa ja le go ja kerekeng fela ba tla re wa lena bua morena o tsebe ye mong ha nsa bua jwalo ka mokokotlong ka mona ho bohloko ka go tluwe o nsa dipetsana fela taba tsela o nsa ditlhempo tsa re wa lena bua morena hobane ha bua ringame ke a meno a mosese morao e itsa mosese morao wa fihla mo tau ya leloko la Juda e bua a sa ba ipuela taba fela tse yeo ka sekgwa bileng e seng le relevant boemong ba ke a ka fela go ke lo a bana ba ka bobone ke bo fedi no nna ne ke batla go na o reng ai nna ne ke batla fela go ya le mo lo tshola lo ntse ke a rata reng ke gona mo mo beileng teng o re ha wa mo ibana bobobe ha re sebetse yona eno di go pa nka position ya ntja he makumane ha we mpe dia le kumane fela le kumane le ke ona ntse ba o tsaka thuso yene tsa go kokotela batho o rekise moya wa hao o nwe sentse tso sa ditseng le rona ke eng ha si yona yona e tloka bu mme utlwile ngwana ya fodile ba Jesu la a gare le yena ha le tsietsi ke a bu a re mosadi o lela a ba re sidiba ke seno ila hao khella metsi ngwana thuso ke eno poliso ke wena kula poliso ke eno pela ha kere I declare poliso ke eno pela o a fona bona jwale ka le biso la Jesu o a lukwa ka le biso la Jesu o a shona ka le biso la Jesu mademona a sama ka le biso la Jesu hona pela ha o mo ka rabo ke enke ka le biso la Jesu kere enke ka le biso la Jesu hona ka le biso la Jesu a ka le biso la Jesu punyeletsa ka le biso la Jesu ya godimo pela hao buka ba Heberu yona polelo e haufi le wena e molomong wa hao e ka pelong ya hao ke yona polelo ya tumelo ha o dumela o etsetswa ka mo o dumelang ka teng thuso ya rona ba Yesu ha e mabitleng e phela rona thuso ya rona ba Yesu ha e matlong a batho e phela rona haleluya e ke la biso la Jesu ke re ke la biso la Jesu ke re ke la biso la Jesu se ke la sero ko malang ke ronko ya lefu o tswana ntena Jesu o tlile ke molopoli o tswile mamati wena tswa so ka pele ha le po le biso la Jesu amen amen ha re tle motho Jesu a bona sefate sena se le hole ne ke sa nahana re ke tla hleba ke intuition ke molaetsa wa ka a ba sama aya sefate ha fihla ho so karama khasa ke bua tse ba o ke ba re jwetsa ba di buena ya uswabisa ke ba re jwetsa ke security ya hao haleluya ke security you won't say it
ka le sefate sa le kenya matsoho ka hara sona. O itse ka o re ha wa fumana letho. Amen. Jwale ho thwe Jesu ya ba o re ho sefate se ho tloha tsatsing le ha o sa tla ba motho a tla ja ditholwana tsa hao. Ho thaba se ya omella ho ya metsong ya tsona. Jwale ho na le mola mona o se batleng go o fete e re e ne se sefate sa difeiga. Jwale puso ya ka ke go ntate Morena Jesu fate se sa Modimo se tsekisang hobane a se nako ya sona go se be ditholwana. Amen. Ntho tse dingwe re di utlwisise bophelong o tshwanetse o be le tsebonyana ya tsona. Jwale mane ha Mantshebo motswala ke ile ka molaetso mongwe ka ka Mme Matjhabedi. Jwale batho ba ngotse ka inbox ya re kopa go bontshe Mme Matjhabedi no bontshe o bua ka ena ka mme mo shebiseng camera ke ene Mme Matjhabedi ye ke bentse ke o uteile a nthusa ka sekgowa. Amen. Jwale bo mme le bontate mane ha Mantshebo ke le mme difate ka ga tsona le tsa feiga di teng di nthusitse re ke utlwise Mareka 11 12 15. Sefate sa feiga ha se tshwane hantle le sefate sa diapole le sa diperekisi ka tsela ke ena. Feiga ha e thunya magasi a yona a na matala e a thunyetsa pong le ditholwana. Ke na le lotsa o ka nka nako e ngata o ntse o feta sefate sa feiga gobane o bona magapetla magasi ya sona o sa tsebe gore feiga e se le teng ha di siane jalo ka tsa diperekisi. Ke na le nake jwale ha sefate sena Jesu a bona le ha e ne se nako ya sona ka ha o se bone sena le magasi o a tseba gore feiga ha e se na le magasi ditholwana se di le teng. O ska banka Jesu hampe wa go tsekise sefate ntho se senang yona ha se beile magasi se re ditholwana di teng. Lebaka leo Jesu a se rohakile ke hobane le ka hara dikereke re na le mofuta ono wa batho o na le magasi a borapedi empa o sena ditholwana tsa borapedi. Ka hara kereke re na le magasi a nang le ditholwana tsa praise and worship empa ha o kenya matsoho ka hara magasi ao ha hona ditholwana. Re na le magasi pulpiting difate tse nang le magasi a thero empa ha o kenya matsoho ka hara thero eo ha hona ditholwana. Re na le batho ba bangata bao leng difeiga o na le magasi a gore o lenyalong empa ha o kenya matsoho ka hara magasi ao ha hona ditholwana tsa lenyalo. Re na le bana ba nang le magasi a gore ke ngwana lapeng empa ha o kenya matsoho ka hara magasi ao ha hona ditholwana tsa kutlo le boikokobetso. Ke iseleng ke mmele ke rara jalo ka ke guest speaker. Morena Jesu o re ho sefate sena o etsa ha o seo o bonahala mo le sona. Re na le mofuta wa batho ba bonahala e le ba Keresete empa ha bana Kreste ka ho bona. Re na le mofuta wa batho ba teng ka kerekeng empa kereke ha eyo ka ho bona. Re na le mofuta wa batho
o feleditseng batho ba yang legodimong yena hae Jesu le tla ba tseba ka ho beha ha bona e seng ka ho bina ha bona e seng ka ho nehela ha bona e seng ka ho shumaela ha bona le tla ba tseba ka ditholwana tsa bona ke a profeta ka jeno nako e tlile ya Modimo yeo ho tla fumana ditholwana ka ho rona ho tla fumana Modimo ka ho rona ho tla fumana thapelo ka ho rona ke etsetsa dihele molaetsa motshehare wa kajeno hore Satana hao e late kajeno Modimo o re fa mofuta wa batjha ba o lefatshe le tla bua ka sebete le re ka fumana kae morwetsana ya tshwanang le ewa yeo ngwana wa Modimo o dutse modimo hae Modimo o re fa mofuta wa dikereke o batho ha ba tjhaketse teng a tlile fela a tjhakile e tla ha kereke e tswa o tla tswa a bina pina e reng teng ka utlwa evangeli e re Jesu o shwetse ya lema sona sehlare se thusang moya wa ka ke a profeta ka jeno matla a Satana a rojilwe sefapano sa Jesu se a phahama ka jeno na Yesu kereke ya hore Jesu Jesu ka letsatsi la Pentekosta ha moya o hanela mo theoela ho batho ba tlala ka moya o hanela kereke e ntse e qabana kereke e ntse e tshekesela kereke e ntse arohana na bale ya fela the kingdom of God iko bonahala ka jeno ya phaka ka tumelo hore o seletso yaka le runa Jehova iko kamela kereke ya phaka ka jeno moya wa halalelo o khutlela ka kereke moya wa thapelo o khutlela ka kereke moya wa buwa Modimo o khutlela ka kereke moya wa evangeli o khutlela ka kereke ake tumanya sere mona mona ka dile mona ba Yesu ha ona motho a ikokotlelang ka mona ha ona motho a ikokotlelang ka mona ke re hona le ntho Modimo a tlo etsa ha le bopa lebitso la Jesu ke re ha le bopa lebitso la Jesu wa tseba thapelo ya ka ke hore Modimo a thuse le nna Modimo a thuse re nne re phele ho tla nako ba Yesu e a fihla ka jeno yo mogolo le bontate mogolo e tla re a le tseleng ya kerekeng a ntse a ikokotlela ka molamu wa hae e re amen a ye kerekeng e re ha kopana le sefofu tseleng yena nkgomelwa e be wa ema ka molamu wa hae e be o bitsa sefofu ka lebitso la Jesu wa Nazareta ema kwa hao the time is coming I said the time is coming yo mapebu atabona dipono dikobana na mokajeno yo muresa na fela italahata masrate mushimani ata musesi murau amuletesa munori muresa na lewa ya kututuela ya esinkamulo wamayo halalelana ilo ya masratela ali braderi kuweze honani ya uratangu fukila nebuso na hengi Jesu kikoba na mashimani basokulu wa jitratela ya profeta kajero lekolo na koba nukuluwa alikoba nuso la Jesu mudimu wa bibiliema ya kikila isalishamo ulisema katika ukatela kitafula na maya waka huduma na mayote baba shabata profita the time has come kereke ya fuwa kereke ya fuwa kereke ya fuwa kereke ya papama keremadia Jesu hamsuwela lifela keremadia Jesu amsana limata
njengoba nabafu bafuwa kalibiso la Jesu, njengoba nabaguli bafoliswa kalibiso la Jesu, njengoba nabanna bayimnata batutindela kuJesu, njengoba nabapolitiki bali Jesu kimrena, njengoba nabathu batahululela Jesu sefapanuma topulo ishayile sifila siri iyamirikiwa shwezi kivanifesidwile ni satani kimuhuti matahaya fedile jesali satanisi jesali manomoro jesali waheteli jesali waisalile olinako ya mzimu ikile nisati ya Jehova nikabile pulupo ya Jehova inatoloka pura nitasibaniti minikitani lukula sifaba sesiba mudi wasona sitaba mata sitaisantose hulu masia akolorisa mdimo atuabasha akolorisa mdimo aurabakarabakasata retekopolewonda irebobolobosaya sifapanuma tokulaishaile sifapanuma tokulaishaile rikolebokosaya erababalabanda tusoyaluna haimuchabela tusoyaluna haimupirima tusoyaluna haimulwa tusoyaluna haimibuya empatusamna ibuya emsena mahodimo ni mafazi lona lisoho lebupile mithawa lona lisoho lechikile mawate that is the same hand that is upon us kilona lisoho lemapilo ngaluna onamoya wahalalelana otusizenjezo wafuma kiona moya wahalalelana olihalaluna kiona ototusakereke haleluya sifila siri suwankuteho liroba lesina sifila siri rawanga sole mtoyarwana sifila siri pamisanikosanuna haleluya mungakotulwakene irikilimulele mishayena hasilisha teknoloji kimisha mayo halalelana mishayena hasilisha AI empakimisha ya mayo halalelana mtumelega jeno kikose mrutu Amerika bwana mteketiri keisi unakwele alubatu get ready 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 baruti get ready mashono wa Jehova ayata Jehova kimudisa waka mjoteka toka licho umpumuza makulo na matala umsamaisha neshabenga hulunga mpechuminezi chupanemula isaona Jesu hayema bila sefate sena aluhukwa tajinu hausatabiani tulwana Jesu una usifate sena mtoye unke msenyona hausatabiani sababana ya parasa kajenu mtoye umatemuna uye msenyona mtebufuza na uye msenyona
la Gesù, alimuoca l'iniso la Gesù, alimuoca l'iniso la Gesù, raccapata caravaglia, retene Mosaya, vorremmo la banda, e retene Mosaya, ricordiamo Mosaya, God is touching you now. God is touching you. Miracles are taking place. Don't come to the faith. Just like rain. Let God speak. Let God speak. Let God speak. I beg in the name of Jesus. I preach under the anointing. I preach under the inspiration. I speak under the guidance of the Holy Spirit. Be a recipient. Receive what God is doing this morning. Take what God is giving you this morning. Let God fight your battles. I beg you, remember that the day I over. I humbly ask you, get over. Give yourself to God. Get over.